دەم باش خوێندەکارین هێژا ئەز مامۆستا حەسەنم ئەمە ئیرۆ وانەیە بناوێ جورەیەن کەرتان ببن وانەیە ئەمەش خوا دەمان بێژین جورەیەن کەرتا پێویستە دەستپێکی ئەم کەرتان ناس بکن دەما ئەم بێژین کەرت دەمان بێژین کەرت ئەف پەی شکۆ هاتیە پینگەها خۆ چییە وش بۆ چ تێ بکارئانین ئەزێ دەستپێکی مێهن میناکان مێ سەروان بەئاخەون ژۆ ئەنجامێت بکێژین واتەیە کەرتیە و ناس بکن کەرت بخۆ ژیکۆ هاتیە دەما ئەم بێژین میناک ئەگەر جەمە ڕەفەک هەبێ جەمە بێژین میناک ڕەفەک هەبێ دوێ ڕەفێدە ئەم بێژین 15 خوێندەکار هەبن ئەم بێژین 15 خوێندەکار هەبن دوێدەکێ دوێ ڕەفێدە 15 خوێندەکار هەنە 10 جوان کورن و 5 جوان کەچن 10 جوان کورن و 5 جوان کەچن 15 خوێندەکارن 10 جێ کورن و 5 کەچن 10 جێ کورن و 5 کەچن دوێدەکێ دەمان بێژن 10 کورن 10 خوێندەکار کورن و خوێندەکار بتەواهی چنە خوێندەکار بتەواهی 15 دوێدەکێ هەگەرم بە ئەوایەکی بیرکاری ئەم بنویسن ئەمێ چاوا بکن ئەمێ بێژن 10 مێ خێزێکی بنیا دەها بنویسن و بن خێزێ دەمێ هەژمارە 15 بنویسن ئەمێ هەژمارە 15 بنویسن وێ دەمێ ئەم ژ vê wêneyê em ji vê wêneyê çi nas dikin em ji vê wêneyê çi nas dikin em nas dikin tevahî bixwe 15 tevahî 15 ceme ji van 15 10 kurin ji van 15 10 kurin eger em bêjin 5 keçin em ê bêjin çi em ê bêjin 5 belavî dehan yan jî em ê dehal bin ya 5 binivîsin vêdekê em nas dikin biborîn em ê 15 binivîsin ئەم ناز دکن vê delceme bi tevahî خوێندەکار çendin bi tevahî 15 in خوێندەکار bi tevahî 15 in lê ji wan خوێندەkaran çend dikeçin ji wan خوێندەkaran çend dikeçin 5 keçin li vêdekê li vê de em çawa dikin dibe weke belavkirinekê dibe çi weke belavkirinekê yan jî parvekirinekê me ev خوێندەkar li ser di beşan parvekir me ev خوێندەkar li ser di beşan parvekir beşek jê keçin û beşek jê kurin beşek jê keçin û beşek jê jî kurin mînakek din heger em bêjin em bala xwe bidênê mînakek din heger mînak em bêjin me pîtza ji xwaringehek yan jî me ji xweranî me pîtza ji xweranî pîtza çawa yê bi awayekî girover hawilo yê tamam in bi awayekî girover ceme pîtza heye ev pîtza em ê bikin 8 beş em ê wê bikin 8 beş ceme pîtza bû çend beş bû 8 beş 8 beş vêdekê ev her 8 beşana em ê wan belav bikin em ê wan bidin zarokan tamam van her 8 beşê ê pîtza em ê wan bidin zarokan bala xwe bidînê heger il ceme 5 zarok hebin biborînin 4 zarok hebin il ceme heger il ceme 4 zarok hebin tamam in vêdekê divê hemû parçe wek hev bigihêjin van خوێندەkaran hemû parçe wek hev bigihêjin van خوێندەkaran li ceme çend parçe hene bi tevahî çend parçe hene 8 parçe hene 8 parçe hene 8 parçe hene heger em bêjin ev خوێندەkarê me çend خوێندەkarin ceme 4 خوێندەkarin wê her خوێندەkarek çend parçe bigihêjinê wê her خوێندەkarek çend parçe bigihêjinê em bêjin mînak ev herdû ji bo خوێندەkarekî ne wê ev herdû ji bo خوێندەkarekî bin ev herdû ji bo خوێندەkarekî û ev herdû jî ji bo خوێندەkarekî em bala xwînê divê خوێندەkar hemû wek hev parçe bigihêjin wan ev ji bo yekî
ev ji bo yekî, ev ji bo yekî, ev ji bo yekî. Li vê delceme her xwendekarek çend parçe gihiştin wan, her xwendekarek du parçe gihiştin wan. Em ê vê de çi binivîsin? Em ê bêjin do. Madem heger çar xwendekar li ceme hebin, wê do belavî heştan, do belavî heştan bigihêji her xwendekarekî. Do belavî heştan wê bigihêji her xwendekarekî. Heger li ceme du xwendekar hebin, ceme du xwendekar hebin, tamam mı? Hejmara xwendekara done, du xwendekarin. Li vê de wê nîvê pîzayê wê ji yekî re here û nîvê din jî wê ji yekî re here. Ê baş li vê de li ceme heşt parçe ne. Madem wê ceme her xwendekarek çend parçe bigihêjînê, madem deman bêjin heştin helbet wê çar bigihêjin xwendekarekî û çar bigihêjin xwendekarê din ji ber em bêjin divê bawayekî wekhev bê belavkirin. Li vê de wê ji heşt parçeyan çend parçe bigihêj her xwendekarekî, wê çend parçe bigihêj her xwendekarekî, wê çar parçe bigihêji her xwendekarekî. Wê çar parçe bigihêji her xwendekarekî. Û ji xwe heger heşt xwendekar li ceme hebin, heşt xwendekar li ceme hebin, wê her yek parçeyek bigihêji wî, wê her yek ji ber heşt xwendekarin heşt parçen wê her yek parçeyek bigihêje wî, wê demê wê ji heştan çend parçe bigihêj her xwendekarekî, her yek wê parçeyek bigihêji wan. Her yek wê parçeyek bigihêji wan. Ev e. Ceme kert ev e. Ev kerti, ev kerti û ev jî kerti. Ev wêneyê bîrkarî, ev wêne em jê re dibêjin kert. Di bingeha xwe dişkutê tevahiyekê em wê parçe dikin, tevahiyekê ew wê parçe dikin û em wan parçeyan bi awayekî wekhev li ser çend kesan parve dikin. Destpêkê tevahiyekê em wê parçe dikin, em wê tevahiyê parçe dikin, piştre wan parçeyan em bi awayekî wekhev li ser çend kesan belav dikin. Nabe ku di parçe bigihêji kesekî û parçeyek bigihêji kesekî wê demê nekerti. Divê ku ev parçe hemû bi awayekî wekhev bigihêji van kesan. Hay cal ceme çi heye? Ceme cûreyê kertan hene. Ceme cûreyên kertan. Destpêkê ceme kertên hêsan hene. Kertên hêsan çawayî şiklê wê, awayê wê çawayî ceme destpêkê beriya em werin ser cûreyê kertan, em ê li ser kertê bixwe biaxivin me got ev kertine mînak, sê, belavî, çaran, ev kert bû li ceme ne. Ceme ev kert çû çipêk tê, hejmarek li jor e, xêzek di nîvê wê de heye û hejmarek li binî ye. Ev hejmara jor em jê re dibêjin par. Yani ew para got gihiştiye wî kesî. Par e. Ew para ku gihiştiye wî kesî. Hejmara binî ew tevahiya got hatî parçekirin. Ew tevahiya got hatî parçekirin em jê re dibêjin paran. Em jê re dibêjin paran. Û ji xwe ev xêza di nêvî de em jê re dibêjin xêza kertê. Xêza yan jî xêzika kertê. Ev hersî endamên yan jî beşên kertê ye. Beşên kertê ye. Hejmara jor par e, ew para got digihêje wî kesî. Xêzika kertê yan jî xêza kertê li ceme heye, ew xêza navbera her du hejmaran. û hejmara li binî me got ew tevahiya got tê parçekirin em jê re dibêjin paran. Îcan hal ceme di kertên hêsan de çawayî par ji paranê biçûktir e. Hejmara parê ji hejmara paranê biçûktir e. Weke mînak deman bêjin do belavî heştan. Do belavî heştan. Li ceme ev kert çawayî para wê ji parana wê biçûktir e. Mînakek din deman bêjin pênc belavî dehan. Pênc belavî dehan. Ev kirtehan wateya wê çi kirtehan? Wateya wê tevahiyek li ceme heye, me ew kiriye deh beş yan jî deh parçe, me ew kiriye deh par. Ev deh parana me li ser du kesan belav kiriye, her kesek pênc par gihiştiye. Her kesek pênc par gihiştiye. Vî awayî em kertê nas dikin. Yani ev hejmar çi ye? Ev hejmar para got gihiştî kesan. Ne hejmara kesan e, para got gihiştiye kesan. Ha heger em
کرتین هێسان بە ئاوایê شکل یان jî em wê bi şiklekî em wê nîşan bikin em çawa dikin bêjin mînak li cem ev şiklekê em ê vê kertahan li ser vî şiklî şîrove bikin çawa ne em dibêjin cema kir tevahiyekê yan jî parçeyek ji tevahiyekê ye parçeyek ji tevahiyekê ye ev tevahî ye niha ev şikil cema tevahî ye mêvê bikin çend parça mêvê bikin çend parça li gorî paranî her dem em tevahiya xwe li gorî çi parçe dikin li gorî paranî em parçe dikin cema çend parana me çi ye heşt e madem em ê vê tevahiya xwe bikin çend beş em ê vê tevahiyê bikin çend par em ê bikin heşt par yek do sê çar pênc şeş heft û ev jî heşt ev jî heşt niha cema me tevahiya xwe kir heşt parçe me tevahiya xwe kir heşt parçe divê her kesek ku em vê tevahiyê bidînê di par bigihêjînê di par bigihêjînê madem niha em bixwazin para xwe ji vê tevahiyê nîşan bikin em ê çawa bikin em ê tenê di para nîşan bikin ev parek û ev jî para duyem ev parek û ev jî para duyem me destpêkê şiklek rismand yan jî me saz kir cema ev şikil me kir çend parçe me kir heşt parçe li gorî parana xwe me parçe kir yek do sê çar pênc şeş heft heşt me kir heşt parçe niha em hatin me çawa kir li gorî parê îca li gorî parê me beşê xwe rengîn kir me beşê xwe rengîn kir cema parana me çend e parana me do ye me çend beş rengîn kir me du beş rengîn kir tê wê wateyê ku em vê tevahiyê li ser kesan belav bikin bi awayekî wekev her kes wê du par bigihêjênê êdema her kes du par bigihêjênê parek ev du par û ev jî du par ev du par û ev du par wê demê madem em nas dikin me ev tevahî li ser çar kesan belav kiriye me ev tevahî li ser çar kesan belav kiriye yanî biriya par û paranê biriya par û paranê em nas dikin me tevahiya xwe li ser çend kesan belav kiriye heger em werin ser kerta duyem jî bi awayê şikil çêkin em bêjin em şiklekê saz dikin em şiklekê saz dikin em ê bikin çend parçe em ê vî şiklê xwe bikin çend parçe helbet parana me deh em ê bikin deh parçe em ê bêjin yek do sê çar pênc şeş heft heşt neh û ada wî jî deh me kir çend parçe me kir deh parçe çima ji ber ku parana me deh e niha mê çend parçeyan rengîn bikin mê çend parçeyan rengîn bikin helbet ji ber ku para me pênc e em ê pênc parçeyan rengîn bikin ka em ê pênc parçeyan rengîn bikin ev yek ev do sê çar û pênc sê çar û pênc em bala xwe bidênê me pênc parçe rengîn kir tê wê wateyê ku her kesek wê pênc parçeyan bibe her kesek wê pênc parçeyan bibin ê em li vê de pênc parçeyan bidin kesekî û pênc parçeyê din jî bidin kesekî tê wê wateyê ku me ev tevahiya xwe li ser çend kesan belav kiriye me ev tevahî li ser çend kesan belav kiriye me li ser du kesan belav kiriye me li ser du kesan belav kiriye ev kertên hêsan in çawan e para wan ji parana wan biçûktir e para wan ji parana wan biçûktir e niha heger em werin ser kertên ê hevgirtî çawan e cema cûreya duyem kertên hevgirtî me got cûreya yekem kertên hêsan cûreya duyem kertên hevgirtî çawan e em wek hevrokirinekê di navbera wan çêkin kertên hêsan me digot par ji paranê biçûktir e par ji paranê biçûktir e li vê de wê cema di kertên hevgirtî çawayî bereva jî wê ye par ji paranê mezintir e hejmara jor ji hejmara binî mezintir e par ji paranê mezintir e mînakekê em binivîsin pênc belavî sêyan pênc belavî sêyan
ام بالا خو بدینی جمع اف پار و اف پارانی کیجان مزنه پار مزنتره مادام پار جه پارانی مزنتره اف کرتکه چاوایی کرتکه هفگرتیه مادام پارش پارانی مزنتره اف کرتوی کرتکه هفگرتی با ام بالا خو بدینی هگر ام وی کرتی باوای شکل چیکن وکه کوما کرتی حسان باوای شکل چیت کر هگر ام وی کرتی باوای شکل چیکن بالا خو بدینی دی کرتی حسان ده متواهی یکتنی چی دکر متواهی یکتنی چی دکر و ما پارچه دکر ورل جمع دی کرتی هفگرتی ده تواهی یکتنی جمره نه کافیه او تواهی تنی تیرا کرتامه ناکه تواهی یکتنی تیرا کرتامه ناکه دما کرتامه هفگرتی به جبر وی یکی ام زیده تری تواهی یکی چیت کن ام زیده تری تواهی یکی چیت کن چاو ام ناست کن امی چند تواهیان چی کن چاو ام ناست کن امی چند تواهیان چی کن ام بالا خوب دینی چند سه د پنجان دهیا چند سه د پنجان دهیا هلبت سه یکتنی تی هیچ بر گودو سه د بن شش مادام سه یکتنی د پنجان ده هیا اگر سه یکتنی د پنجان ده هبه امی بکن دبش یعنی د تواهی امی د تواهیان چیکن و امی وان دابش بکن امی د تواهیان چیکن امی وان دابش بکن چما د تواهی جبران بیشن سه یکتنی د پنجان ده هیا و جبو هجماری مایی امی تواهی کی چیکن که ام بین ویسن جبون بهتر فهم بکن ما گو سه یک د پنجان ده هیا مادام امی د تواهیان چیکن تواهی دو امی وان هر دو تواهیان بکن چند بش هر تواهی کشخوا می بکن چند بش ما گو تمی ام تواهی اخوال گوری چه دا بش تکن لگوری پارانی پاران جمع سی مادام میوه تواهی بکن سی پارچه میوه تواهی جی بکن سی پارچه امی وارن پارچه این خواه رنگین بکن امی وارن پارچه این خواه رنگین بکن می چند پارچه یان رنگین بکن لگوری پاره می 5 پارچه یان رنگین بکن 1 2 3 داوی بو تواهیامه بالا خوب دینی چما مد گو پیوستیامه بتواهی یک دین هیچ برگو تواهیامه بداوی دبه و هینجی هجمارامه بداوی نبویش بر وی که ام درن تواهیادن امی بیجن 4 5 1 2 3 4 5 لوی دل جمع دو تواهینه هر تواهیک سه بشن جوان هر دو تواهیا ام 5 پارچه‌یان یان جی 5 بشان ام رنگین دکن ام 5 تواهی 5 پارچه‌یان رنگین دکن بالا خوب دینی هگر هجمارا ما یان جی کرتامه 10 بلاوی سیان بد 10 بلاوی سیان بد ودا جمع چند سه دهانده هيا چند سه دهانده هيش خوشی کرده که گرتیش برگو پاراویش پارانه مزنتره بالا خوب دینی سه و سه دبه 6 و سه یک دنجی دبه 9 و سه یک دنج خواه دبه 12 مادام الجمع چند سه دهانده هيا چند سه دهانده هيا سه الجمع هنه سه الجمع هنه مادام سه هنه امی چند پارچه چند تواهیان چیکن ام تمی ام لگوری ان بیجن چند پاران د پاره دهبن ام قاسی و تواهیا چیکن و ام تواهیا کیجی لزیدت کن ویده که یک پارک د پارانک د پاره دهبو پارانک د پاره دهبو سه یک د پنجان دهبو ما تواهی یک چیکر و ما یک جی لزیدت کن لویده سه پاران د پاره دهیه سه پاران د پاره دهیه سه جاری سه دهان دهیه جبر وی کی ام سه تواهیان چیت کن و ام یکی دیسا جی لزیدت کن و چاوا ببه و جمع امی سه تواهیان جبو پارانی می چیکن و امی تواهی یک دنجی زیده چیکن بالا خوب دینی امی تواهی خوب بکن چند بش لگوری پارانی امی بکن سه بش سه بش سه بش امی چند جوان رنگین بکن لگوری پاری امی ده جوان رنگین بکن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و افجیا ده بالا خوب دینی ما 4 تواهی چیکرن چی ماش برگو سه پاران پاره دهنه ما 4 تواهی چیکرن دما سه پاران بن می 4 تواهی چیکن دما دو پاران بن امی سه تواهی چیکن دما پارانک بن امی
دو تەواهیا چێکن تمی گۆری پارانە و یەکێژی زێدەتر ئەم چێ دەکەن ما تەواهەیە خۆ هەموو گۆری پارانێ مەکرد سێ بەش و گۆری پارێ مەکرد مارەنگین کرد ئەمێ میناکە داویژی بنویسن ji بۆ کەرتێن هەفگرتی بۆ بهتر وەرە تەکەسکردن دەمان بێژن میناک نەه بەلاوی چارە نەه بەلاوی چاران جەمە چەند چار نەهان دەهەنە چەند چار نەهان دەهەنە چار و چار دبە هەیشت و چارجی دبە دوازدە مادەمل جەمە چەند چار نەهان دەهەنە دو چار هەنە چار و چار دبە هەیشت چار و چار دبە هەیشت مادەم دو چار نەهان دە هەنە دو چار نەهان دە هەنە ئەگەر دو چار نەهان دە هەبە ئەمێ چەند تەواهیا چێکن ئەمێ چەند تەواهیا چێکن ئەمێ سێ تەواهیان چێکن با لە خۆ بدێنێ دو چارن ئەمێ سێ تەواهیا چێکن هەگەر سێ چاربانە منێ چار تەواهی چێکربا هەگەر چارێک وایە منێ دو تەواهی چێکربا تمی گۆری پارێ و ئەم گۆری پارانی و ئەم یەکێژی زێدە چێ دکن مادام وێ دەمەگۆ دو چار نەهان دە هەیە ئەمێ سێ تەواهیان چێکن دو چارن ئەمێ سێ تەواهیان چێکن ئەمێ تەواهی خۆ بکن چەند بەش چەند پارچە ئەمێ بکن چار پارچە یەک دۆ سێ چار یەک دۆ سێ چار یەک دۆ سێ چار ئەمێ چەندان جوان ڕەنگین بکن ئەمێ نەهان جوان ڕەنگین بکن یەک دۆ سێ چار پێنج شەش هەفت هەیشت و ئەفشیا داوی نە وی ئاوایی ئەم کەرتاخوا بە ئاوایی شکل دنویسن یانژی ساز دکن بە ئاوایی شکل ئەم نیشان دکن هاژی ئەم وەرن سەر جوورەیە داوی ئەم وەرن سەر جوورەیە داوی الجەمە چی هەیە الجەمە هەژمارە کەرتی هەیە الجەمە هەژمارە کەرتی ڕاستە منێژن هەژمارە کەرتی لێ بخوا ئەوژی یەک ji جوورەیەن کەرتانن ئەv هەژمارە کەرتی چی ئەv هەژمارە کەرتی بخوا هەژمارێک تامە وەکە میناک دۆ سێ چار پێنج هەیشت یعنی هەژمارێک الجەمە هەیە لە کێلەکە وێ هەژمارێ لە کێلەکە وێ هەژمارێ کەرتێک تێنویساندن لە کێلەکە وێ هەژمارێ کەرتێک تێنویساندن لێ ئەف کەرت پێویستە و کەرتێکە هێسان بە نابە کۆم کەرتێکە هەفگرتی بنویسن نابە کۆم کەرتێکە هەفگرتی بنویسن دوێ کۆ ئەم کەرتێکە هێسان بنویسن میناک ئەم بێژن دۆ چار بەلاوی هەشتان یانژی چار بەلاوی پێنجان چار بەلاوی پێنجان ئەم با لە خۆ بدێنێ جەمە چاوایە هەژمارێکە و کێلەکە وێ کەرتەکە هێسانە پارش پارانێ بچووکترە هەژمارێکە و کەرتەکە هێسانە هەژمارێکە و کەرتەکە هێسانە هەگەر ئەم وەرن وێ کەرتاخوا هەگەر ئەم وەرن کەرتا دۆ چار بەلاوی پێنجان ئەم بە ئاوایێ شکل ئەم چێکن بە ئاوایێ شکل ئەم چێکن ئەمێ چاوا چێکن جەمە هەژمارە مە چییە دۆیە هەژمارە تام دۆیە لەوێدا ئەم ji بۆ کەرتێن یانژی ji بۆ هەژمارە کەرتی ئەم چاوە بە ئاوایێ شکل چێ دکن هەردەم ئەم ji بۆ هەژمارە تام تەواهیا چێ دکن و تەواهیەک زێدە ji بۆ کەرتێ هەژمارە تام الجەمە چی دۆیی مادەم ئەمێ دوو تەواهیا چێکن ئەگەر سێ با منێ سێ تەواهی چێ کردبا ئەگەر چار با منێ چار تەواهی چێ کردبا و زێدەی وێژی ئەمێ تەواهیەکێ زێدە بکن ji بۆ کەرتێ تەواهیەکیشی مێ زێدە بکن ji بۆ کەرتێ یعنی لەوێدا مادەم جەمە هەژمار دۆیە ئەمێ دوو شکلان چێکن و ئەمێ شکلێکیشی زێدە بکن ji بۆ کەرتێ لەوێدەش خوا شکلێ ئێ کومەش بۆ هەژمارە تام ساز کردی ئەموێ بەش ناکەن ji بەرگۆن بێژن تامە نەهاتی پارچەکردن تامە نەهاتی پارچەکردن مادەم ئەموێ پارچە ناکەن ئەمێ تەواهی ڕەنگین بکن ئەڤژی پارچە نابە تەنێ وێ وەرن سەر ئا کەرتێ مێ پارچە بکن جەمە کەرتامە پارانەوێ چیە پێنجە مادەم ئەمێ بکن چەند پارچە ئەمێ بکن پێنج پارچە پارامە چیە چارە مادەم ئەمێ چەند پارچەیان ڕەنگین بکن ئەمێ چار پارچەیان ڕەنگین بکن وی ئاوایی ئەم هەژمارە خۆیان کەرتی لەسەر هەژمارە خۆیان کەرتی بە ئاوایی شکل ئەم نیشان دکن بە ئاوایی شکل ئەم نیشان دکن دەمان بێژین میناکێک دن سێ و یەک بەلاوی هەشتان سێ و یەک بەلاوی هەشتان وێدەم با لە خۆ بدێنێ
هجمارة ما يا تام چند سي هجمارة ما يا تام چند سي مادام امي سي شكلا چيكن امي سي شكلان چيكن و امي شكلك يجي زيادة بكن جبو چمي شكل خويه چاران زيادة بكن جبو كرتي جبو بشي كرتي امي ورن تواهين خوارنگين بكن مگو ام هرسي تواهين يجبو هجمارة تام ام بش ناكن امي ورن كرتي تواهيا كرتي بش بكن امي بكن چند بش امي بكن هشت بش امي بكن هشت بش 1 2 3 4 5 6 و افجي 7 و 8 امي چندان جوان رنگين بكن تاني امي يكي جوان رنگين بكن شخوا بشين اي تواهيين اي هجمارة تام همو تواهي تي رنگين كرن جمع في اواي ام هجمارة خويا سي و يك بلاوي هشتان باواي شكل نشان دكن خالا داويل جمع دوي واني بالا خوب ديني كرتين هف قرتي و هجمارة كرتي كرتين هف قرتي و هجمارة كرتي تي كلية كدنا براوان ده هي كرتين هف قرتي و هجمارة كرتي تي كلية كدنا براوان ده هي اف تي كلي چيه اف تي كلي چيه كرتا هف قرتي تتكاري بآواي هجمارة كرتي جي بنويسه هر وهاد همان دميد هجمارة كرتي جي تتكاري بآواي كرتا هف قرتي بنويسه چاوا ام بيجن ام سر ميناكي خو كار بكن دمان بيجن 10 بلاوي سيان دمان بيجن 10 بلاوي سيان معناه ام بيجن كرتش بارفكرني هاتي كرتش بلافكرني هاتي كامي ورن بلافكرنا خو چيكن كامي ورن بلافكرنا خو چيكن جمع چه هي 10 بلاوي سيان ام چاو دخوينن بيجن 10 بلاوي سيان معناه ولويه نها ورن ام افري بازي اي بارفكرني امي پارا خو بلاوی پارا خو بکن پارا خو می بلاوی پارا خو بکن جمع 10 بلاوی سیان هي 10 بلاوی سیان مگو دسپیکی مگو چند سید دهاند هي چند سید دهاند هي سي هنه سي ویده که 10 بلاوی سي انجام چه درد کب انجام جمع سي درد کب نهای جامی چی بکن امی انجام خو هفداني سيام بكن انجام خو امي هفداني سيام بكن دسبيكي ما بارفكر هاجي مي هفدان بكن سي هفداني سي نه سي هفداني سي نه نهامي چبكن امي درخستني بكار بينن درخستني مي هجماري ايش في هجماري درخن ده جي دركت نه ده جي دركت نه مال جمع چي مال جمع هجمارا يكي مال جمع يك مال جمع یک اف شخو پاران بو اف خو پاران بو تمامه فر الجمع انجام دركت ويا بنيجي مجرد بيجن مايي اف هجمارا كو دمينه ونما بارفد به مجرد بيجن مايي ويده هگر ام في كرتا خو بكن باواي هجمارا كرتيمي چاوا بكن امي چاوا بكن بالا خو بديني انجام امي بكن هجمارة تام انجام يعني حتى نابي وان جينيزي هبن انجام هجمارة تام انجام هجمارة تام امي انجامي بكن هجمارة تام پاران شخوا هر پاران وك خود مينه پاران وك خود مينه لجور شونا پاري امي چه بنويسن امي مايي بنويسن امي مايي بنويسن ميناك دن دمان بيجن 5 بلاوي سيان 5 بلاوي سيان 5 بلاوی سیان چند سید 50 هنه تنی یک هی ام داتینن یک ام ها چید کنم یک هفدانی سیان دکن سی درد کفن هم درخستنی بکارتینن 5 درخستن سی جمع چید مینه دو دمینه نه مگو اف پاران بخویه اف پاران بخویه اف انجامه و اف جی مایی اف جی مایی اگر ام ورن وی بکن هجمارك كرتي امو يبكن هجمارك كرتي ويتشاوا به جمع دسبيكي انجام مگو انجام دبه هجمارة تام انجام دبه هجمارة تام پاران وك خود مينه ومايي دبه پار مايي دبه پار في اواي خوندكارين هجام
کرتا خو یا هەفگرتی ئەم دکن هەژمارەکە کرتی ئەم بالا خو بدێنێ وێ دەکێ مەدگوت 2 و 4 بەلاوی 5 2 و 4 بەلاوی 5 مێ چاوا وێ هەژمارە کرتی مێ بکن کەرتەکە هەفگرتی ئەم بالا خۆ بدێنی چاوایە پاران ئەو خۆ پاران تجار نایە گوهرتن هەر وەک خۆ دمینە ئەمێ هەژمارە خو یا تامی هەفدانی پارانێ بکن ئەمێ هەژمارە تام هەفدانی پارانێ بکن لژۆر ئەمێ پێک بینن هەژمارە تام مە هەفدانی پارانێ کرد پشتی کۆمە هەژمارە تام هەفدانی پارانێ کرد ئیجامێ چ بکن ئەمێ کۆمی پارێ بکن ئەمێ کۆمی پارێ بکن مە هەژمارە تام هەفدانی پارانێ کرد و ئەمێ کۆمی پارێ بکن وێدە دیسان بالا خۆ بدێنێ دیسا ئەم بێژن پاران نایە گوهرتن دۆ هەفدانی پێنجان چییە؟ دۆ هەفدانی پێنجان چییە؟ دەهە دەه کۆمی چاران چییە؟ چاردەیە دۆ هەفدانی پێنجان دەهە دەه کۆمی چاران چاردەیە بالا خۆ بدێنێ هەژمارامە یا کەرتی بوو چ بوو کەرتەکە هەفگرتی پاراناوێ ژ پاراوێ مەزنترە پاراناوێ ژ پاراوێ مەزنترە وی ئەوایی ئەم کەرتێن هەفگرتی ئەم دکن هەژمارە کەرتی و ئەم هەژمارێن کەرتیژی دکن کەرتێن هەفگرتی ئەم هەژمارە ئێ کەرتیژی دکن کەرتێن هەفگرتی نهاژی هەن میناکە جەمە هەن دوانەیە دەمێوان بنویسن هەن میناکەنە میوان بنویسن و چارەسەری ئەوانژی پێرە بنویسن هەن میناکل جەمە هەنە دەستپێکێ دبێژە جوورەیەن کەرتێن لژێر بنویسن جوورەیەن کەرتێن لژێر بنویسن جەمە یەک بەلاوی شەشا هەیە دۆ بەلاوی دوان هەیە سێ بەلاوی دوان هەیە و چار هەشت بەلاوی یازدەهان هەیە بالا خۆ بدێنێ جەمە یەک بەلاوی شەشان جوورەی وێ چی یەک بەلاوی شەشان ئەم بالا خۆ دێنێ یەک ژ شەشان بچووکترە مادەم وێ ئەف کرد چاوا بێ کەرتەکە هێسان بە کەرتەکە هێسان کەرتا هێسان ئەم وەرن سەرڤەیە شخوا مەگۆد کەرتێن هەفگرتی دە پارش پارانێ مەزنترە لێ دهن جوورەیەن دهن کەرتان دە چاوا دبە پار و پاران دبە وەکەب پار و پاران دبە وەکەب ئەو کەرتاگۆ پار و پاراناوێ وەکەف بێ ئەو کەرتاگۆ پار و پارانەوێ وەکەف بێ ئەو ژی بخوا کەرتەکە هەفگرتیە ئەی نەتەنێک و پاراویش پارانی مەزنتر ئەگەر وەکەف بنژی ئەن بێژن کەرتەکە هەفگرتی ئەن بێژن کەرتا هەفگرتی ئەم وەرن سەر کەرتامەیا سەیەم ئەوژی سێ ژ دویان مەزنترە مادەم ئەوژی کەرتا هەفگرتیە کەرتامەیا داوی هەژمارەکە تام و کەرتەکە هێسان مادەم ئەوژی هەژمارەکە کەرتیە هەژمارە کەرتی هەژمارە کەرتی جەمە شخواد بنی دەژی هەن میناکندن هەنە هەن میناکندن هەنە ئەڤژی ژوەرە وەکە کاری مالێ هونێ لەسەر لێنووسا خۆ بنویسن هەن میناکە سێیەم جەمە هەیە کەرتن هەفگرتین مێ ئاوایێ هەژمارە کەرتی بنویسن هەروەهاژی هەژمارێن کەرتی هەنل جەمە هەژمارین کەرتی هەن مێ ئاوایێ کەرتا هەفگرتی مێ بنویسن هەژمارێن کەرتی هەنە مێ ئاوایێ کەرتا هەفگرتی بنویسن شخوا هونێ چارەسەریاوێ بنویسن و وانەیەک بێدە ئەمێژیش وەرە چارەسەریاوێ لەسەر دەپێ بنویسن و پشترە ئەمێ دەست بە وانەیەک دن بکن لێ دەستپێکێ هون هەوڵدانی خۆ بکن کە هون وان پرسان چارەسەر بکن پشترەژی دوانەیە بێدە دوانەیە بێدە ئەمێ چارەسەریاوێ یا ڕاست ژوەرە بنویسن وی ئەوای خوێندەکارین هێژام دگهێژن داوی ئەوانەیە خوا سپاس بۆ تەماشەکردنێ بمینن دکێف و خۆشیێدە